they have been doing well. ECG light na gina so pa for some time now. But I say ben na watching me ni no and I kwan yo fa so dum no na say adwo de ya nso ne say time om de dum kanea no time om de dum kanea nwumre say a wapon adwuma e bia waduru fie be 7 a opese o TV news kakra pe na fon eye time a wo de aduru fie aka wo de be tie news kakra no aye yo ne ma kakra sa amre no ahoma chen so light ne si susa bo sesi a be kan news ada no so fon na omu adum no nti no na ya na omanfo no srese bibi sa no nka bia amane bo bi di kumia di kan ya ba ansa na mo adum no a wo ba bia mo adum no no anka nyamfom so because other jurisdictions na sa na tie service provider na be ebeje na service efru so di ka bo amane na wada ho so ofrije no adum no obi bia no aye ne yie na chese akire no adum no ahye nsiesie o wie no so a na asa akora frem apamo chew the customer say ni enti na adum no sorry for the inconvenience but ade eno ane se fon eno so de emwa ena say John ye ni ye kasa ya se de kan kuku asem ya aba ye kan nyina no unsa na nsem no na ye bebre na de di kan no minim say ye first time ana nya first time aban ato kuku akuafo kuku afiri unsa last week e ba am say kan no ho asem ato kuku no afiri and sisa because aban de nka ba bia sika hye bia oso ko chinchine ko hwehwe na adepa na purchasing clerks no enya bi no mde ko bi wa bia ajabia 1 month 2 months wati bi ne ade but na this time round no de asache ena your friend say wunya sika ntua na ototo kokoo no gu ho no ana ntiso yenso so ye dai e bae ntiso no ba no saa no na wo mo abodi kan ato wo mo de na egu ho no wo de boda da na emo mo na wo de bufoforo na emo nti eno no ye bobo ho no ana te say aban e ba out be kan say mo aya to mo de dada na de that 3,625 no ye de be mamo na mo a afi na mo de egu apaso a mo de be ba na de e ba ye new price 2,587 sanchire mu no nti ase e wo mu kakra ba still ya no de nipa enti wo mo ho ase ne say from time immemorial no even so Japan time kra no ni enti kokos koko de enti so afeso na sa aban wo seti koko price a wo de ma for season no say bia adwaman boss no bo no kosoro a obetimi aba de bonus kakra bia bekeka kuyafo ho ana obetimi atum kakra na say wo ti so aba fam de enke kaba kira wo as aban no wo mene no protect koko farmers no say de be ya wo mo aba mu no betimi akowura mu akoto akoko adwuma nso aye ne yi said ye kanite bia even if it comes to ground zero because I quite remember in the 1980s at a point in time no ye to talk koko man to talk koko de kwa amanone ema na amanone ebo no ada se ewo fam ana se na abrofo no na fe no omsi koko no kura wo mu hia bi ema o mampani dada papa J that time head of state or the abufuo kura ka se koko no kura mo mfamra ye mfa jantum nhye no nti se susu ampa ase de koko no ba be hye no a okuyani no ono be ndey because okuyani no de ono wo social contract wosu onu ade no otimi harvest na ye the quality that you desire obeto nti eduru ho a eno won de also to na atua nka even if say dwama abo so ye nto na be ba be hye no kora na kuyani de also to tua nka sa na ye no so de be ya obetimi anya encouragement no de akoso aye adwuma no na se okina bi adwama abo so ne bo no kokosoro a na okuyani no I encourage no produce more because koku adwuma no ebo no nyina fa akọ da bia de bechi bia ada se ebe kosoro kakra na ebe kofem kakra nti so ka se ya te so ntu nso obete so okina etumu abesa atumu ana da bia no koku price na bese san na is they are buying reforms are buying the concept obese oye automatic adjustment formula koku so de what is aba mu ebe ha adwene kakra or the conti maybe there will be a timer you say almost 90% based on the current 90% he say a cost to pointer bia who say world market bia said $10,000 per ton libya yes then adjustment na formula na no they call
And you say, but for more net, but I am still not convinced as to how I am foreseeing say things will be. Yeah, I think so maybe because how to work. Cocoa ntese tomato sia e ton no dwa so a obeka se ne e kosoro tu ko na akoto 5 cedis ya obenya makoma akofo wo kina bo na abafem ko na akoto 5 cedis ya bia benya makoma akon 8 ana 9 ana 10 cocoa ntesa cocoa di aban no regulate. Yeah. Now I set one price for the whole year, for the whole season. It is a price no cost of bafem krano at the whole season. No, I set one price. That is why cocoa business and hedging any FOB near the other moon. So the bear will be stable price. I'm more queer for. Now so catch say, will be regulating us. Maybe a jama boss or cost on an ounce or queer for the new tomb kakra. Bafem so not so kakra the confusion. But someone can. They are the experts. Yeah, they are but beyond that, it is becoming a challenge for Ghana and Cote d'Ivoire pair. The free Cote d'Ivoire by a reporter by that almost so crash start here, almost and so because of rejection, because of beans no more the same quality no near the intiama the boarding. But about also on the world market to buy it. And also here alternative say if I have other options, I meet me after the any momodiano. Either some better so. And I say ni beja no hosa. Is even that is also going through. Yeah, cocoa no yeah quality no. Yeah. Yeah, so no still yeah Cote d'Ivoire price no was. Yes, Cote d'Ivoire maintain no momodiano 3,600. But I'm saying yeah no yeah the end quality no. E was no nka yeah mum kra na nka was a price no kase. But I say all can. We will be forced to sell our own to the international committee with the price here Cote d'Ivoire for so sell it because what the quality on your quality on nipa no. So one ton the na ma no obenya bi wo ba bi ato. And I say China for winning a baby. The quality in Ruya, but Sabroni no pibia, obit me and Yabu or one father and Amano. And now Bequaco to be brave or Ben 90%, no, but all the other 10%, not the aquafra. But the chocolate in our product, no. Omoto, because a inferior ones, maybe quality no from Omoto no more. No matter the aquafra. What the other chocolate, come and Canenwa, Comacasa Ghana, the Anu, and my be a product about premium price. You go for this one, but here is the case. A man for us statue almost so. Indonesia, no money are the singing as I join here. When I produce cocoa, but I mean, say they say, I buy say any young Fabingo. Na yem processing. And also so yeah a topic for another day. We no bas anu mo ke kana na sa asem no so ebeto mu na say madam asem no aba na ye ka mo me hwe ne yanka. Koko akuafo ekoko wato ntuo mo ka hwe na tua wo mo ka. Afi so ebo na wate so na akuafo no complain. Yeah, because they say in cocoa crop season from September, February near dry so about March near cruise cocoa. Into the aka system no mu anka obeto aka ho na ye kakra bi. Nti se wa ante bonus wa nanka enye bone. And ye can ebinum cocoa far processing asem no bam. No, but processing was part of decision we take cabinet. Cocoa processing no. Enye nne ye be yo. Me so na ma me ye cocoa powder ma me no. Na bi wo ho. Ne ye wo factories wo Ghana ha nkroma sete dem nkroma sete omo app na ye processing cocoa no bi wo ha na ye cocoa powder. E wo ha nom ne ti se milo. Ena yenya mo asojafo e mobile number 2 nkroma gu e na ne factories mu gugu fa. Enti a champon tab ena oba ye yes wo ye nationalization no. Ena o sa revival these companies. Enti me kai say ye nkwala abrem no ye cocoa powder me ye no. So hu ena adasi bi sa ba ya wo mo sa betonton these factories ena bi nso gugu ye. Enti processing na ye kan enye nasem e start ya che. Na Ghana politician ya kasa suban no wodwene ho a onti ase se sie ya ye kan wo pa ma ban we yo was in factory so was cocoa processing factory ni start crime processing bi ye to aba ma ban se san ya was a cocoa processing company ye to aba ma ban se san ya factory no be de ye ni ha na ban dada no ayi MPP aban dada so mo aye one district one factory about 126 factories are working.
nyom na bɛka kyerɛ yɛ aban sesa yɛ NDC ba yɛ wate bi nka ɛkwan bi a obefa so obɛma ndin bɔne di agudum bi obefa so yɛ wɔ ha ya na wɔ hɔ de so mo na ɛsɛ na wɔ hɔ me de minim yɛ wɔ ha ya ɛna agenda 111 or hospitals ya anya bi kura ama na ado ankwa ankotwa ahomam so ya wie wa bia no nkrɔfo hɔ yɛ adwuma ɛwɔ yi saa na NDC nso tam sagramedan yɛ dan yɛ sisi hɔ yi sajo yɛ ma bia wontimi ntena ma no nyɛ yie sorry enso hwɛ sɛ emfie nwɔtwe na kufu ado ɛnom de tena so nyinaa sagrameda no da so siso wo kan yɛ sɛ ho asɛm wɔ court ɛde yɛ asɛm ana wɔ court a ɔban mu a yɛde yɛsi ka yɛ ade a yɛma no asɛyɛ kwa yɛwɔ ha yɛ ɛna minister of health bɛka kyerɛ sɛ zip line no saa drones no yɛde sisa nduro ne obi ka wɔwɔ ka obi a na wɔakyiri a na yɛde aduro atoso no wɔde kɔ na yɛde ayɛ nipa korɔ ɛnom ne ade ne kraman ka obi a ɛnom ne ade yɛwɔ ha yɛ current minister of health mɛka kyerɛ yɛ sɛ zip line no afei de condom no de sesa ɛde no ɔpɛ so ɔkyerɛ he's just giving the whole thing giving the dog a bad name in order to kill the dog or to hang the dog and the attitude of NPP ni NDC a wɔn de ɛte wɔn man so since 1993 a wee ba ade ɔbɛyɛ wee ba ɔnto aso no akeka ho nsɛm a no de asɛ no wee nso ba community day senior high was matimi awie 50 wo ba be ye bi to aso ba 8 years ni nyina bi atan kro ntimi nwe de aka naka wure enu nti ena ma asa cocoa processing asem no mkofa ba mu no me ma mfa madwene anko because wo beka wo be ye wo kyena ye to ababan sesa ya ban foforo be ba ebigu mfa so bi e ma so mo man because ya ye bi nkromata am ye bi a champion tam ye bi just recently kura de bi wo man private sector and be mugu so so mo kra no olam nom ne ade so mo to cocoa kakra process ma say so ba ka de abai de factory no besi ho e be ye kase no eno no ye ntimi nye oya na aban foforo be ba no abegu no aban bia ba ni nua no okọ ene ne ma oye nyina bia enye eno na last week na me kan na ndi sini man na oba no nti ase se America say aban we ba foforo free SHS kura no na opeso de nsa kan nam nua no ogime kinyin so me ni evidence but ye wa Ghana ha ya aban we ba foforo emu nipa de bi kan say awofo betua o mo ma feeding e wo man we ye nkro we ye and this phone no bi mpani forecast free SHS no aban timi nkoso sustain nti awofo betua mo feeding e wo ha ya Ghana fo adwunu na ben e na kire so o mo twensan nti bibia policy bia aban dada de bebe bia ba foforo ba wa asesa no a ogu no and that is our problem. That is ama oman no aboka oman na bofem because mere bia ye karisika ye koya affordable housing aban foforo beba no agya ho na guwurem ne ya karisika ne akwa akoye STS Korea no kura de STS Korea no kura de omo anya mesi ne ya karisika ne akwa akoye sagrame aban foforo beba no agya ne gu adan ya yesia wi aduru ba bia nipa tena mo ye yi o enam se nyu ne si nti oba ya wamfa ne nsa anka saa no no so akarisika akohye agenda 111 akarisika akohye one district one factory mu aban we bai yente ho asem bia ni nyina abeka wure mfa so bia ma so nti wo ba beka koko kuani ani abre no ogene sika na aba ho na ta abre no na abeka processing ho asem a kire me a na che se wo dane topic no dada betimi aya anka waye adentina sa amre ya koko fa ma esu gine sika no afi no wani abre abeka processing ho asem processing ye free ye wo man enkro mata ekosi die enti sa nyon sa asem bi ba ne ye ka ye ntena ni mu ne ye nka sa asem no aba no na nye sa abere no ne ye de kofa bibi fufura betu kofa topic fufuro ye pese process koko no bi o pese process koko no bi e free say politicians ka so be process koko organ ye ne enkro ma bai wa anya bi ekosi sai e champo bai o ye bi ti ye say adwen say ye be pe national policies they are to say we these are the policies we are following wa obe ba bia no e kwan we na anam so se etimi ye ne sa se entimi anya ne sa de obe ba be si sagrame obi be ba obe ja ho no asa akọ start foforo obi be ba be ye community days near high obetimi awie fote
the aka na the obeba no on to aso na ka wure obi beba be ye affordable housing the obeba no agya no de ato obi beba be ye your friends agenda 111 hospitals we twa bi kura we twa tape mu so bia no obi ba ye was there masa unwiye obi beba be ye your friends one district one factory obi ba was obi bi akra za any na ye nkrofo factories and wo mo disika ekohihye mu say ye no ye be ye na MPP ni and this is ni am national policy here be follow there o man ye bebre me da say chairman Simon Kwansa enso so atena se